Menteri Keterangan Kekot Kekia Kejela uba hek mentakasngi wilayah Thoba ladon katto katne ngut kibarayo ya khniang jingpang coronavirus ya ubala tepkum UK variant COVID-19. Uba hek wilayah Thoba kitu kibayo ya uni khniang jingpang thymmai kilong tang katto katne ngut na East Khasi Hills District panaki katto katne ki benta jong Kejela. Variant but thymmai, the variants of concern, and some of them are variant of interest. In the variant of concern, the strain only along very highly get transmissible and transferring when ubaun spread ani klaim the variants of concern tu along mutated strain only very strong. Kata lap dekat World Health Organization di ulawan wat seni siapa ke Meghalaya ke jong itu tinggi kam ban ongi gi pai ba ke jongi mengenam dia ban sting abang iya cerun ceneng jadi benda biang bahaga jingedai ledi lamar doa uni variant di bawah negara di UK ulung ubah waklai do tata baap di jingma state ini hidup ni very highly transmissible malang but can spread rapidly across the community malang getting very fast but spread step ha uni variant pertama wan ai hadu ba kajing citau ni ke klaim ha alo ni variant kami tamu spread step ha kajing citau ke kham step ha lagi yo ni variant kata ti linga tati no age group gono yano truck ne attack ne kata dengan melawan mutai ne morwa uni hite kat kunci sutu jangan covid baik dah fangi uli do hack tu uli no security no mitna itu ni do security ni rumna kiba new box ni no ingat wait balik